Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Yata Nubhavato Yakhani Vadhatinti Bidana Yami Siva Nuyonsanto Radhinti Va Madanti Do Tukha Tupari Todosa Papa Kinsi Napadadi Ewa Madi Gunu Bidam Paridandam Banamahi He Uduro Gaundu Yata Paridata Ajimita Do Paridoi Anubhavato Swan Shinso Anubodo Jao Yakhana Myadudi Bidana Chama Pwe Ayom Yugo Niwadatinti Mapya Nanjago Yami Siwa Jimitato Parito Naitalayin Radhinti Wuninya Mapya Akha Khate Adanti Do Pinyi Jimashibe Anuyonsanto Tatalele Swemye Yupwa Athodudi Tukhan Chan Chan Tata Tupati Aisayai Todo Ebyo Di Shido Kaisi Tazonda Kudo Pabasa Ima Sugule Na Patadi Mamimaya Ewa Madi Gunu Bida Idu Asashido Achugon E Anidini Pizondo Dan Paridantu Midatu Paridogo Mayang Adudi Banama Yuja Gonzo Karaniya Mada Kudalina Yanda Tanda Bada Bidamisa Tago Uzuza Tuhuzuza Tuaso Sada Muduanadi Mani Tanda Nyita Ijando Pada Nibango Abita Misa Ayon Yubi Twin Pao Minti Yue Wiharidu Kamina Nijinga Alushido Atha Kudalina Achi Amyo Myo Achu Sibwa Nai Lima Dudi Yankaraniya Jin Pyujin Yami Tekha Tonya Ajin Myadi Aji Shi Dandu Tekha Tonya Ajin Myago Karaniya Pyujin Taipei Tagosa Swanai Dule Atta Phiyai Uzusa Pyangma Dule Atta Phiyai Tuasosa Sosoma Lue Dule Atta Phiyai Mudusa Nunya Pyo Pyang Dule Atta Phiyai Anadi Mani Samantang Luajin Mashi Dule Atta Phiyai Tando Tagosa Tubarosa Abakisosa Talahuka Odi Tande Nadiyosa Nibagosa Abagabo Kuli Dwa Nanu Kaido Tando Tagosa Tindin Yang Ye Lue Dule Atta Phiyai Tubarosa Mwemyu Lue Dule Atta Phiyai Abakisosa Nebado Kaisa Shidule Atta Phiyai
တန်လဟုကဝုတ်တိစာပေါ်ပါသောဖြစ်မျိုးရှိသူလည်းအတ္တဖြစ်ရ၏တန်တိန်တတိယောစငြိမ်သက်သောအိန္ဒတိရှိသူလည်းအတ္တဖြစ်ရ၏နိဗ္ဗကောစာရင့်ကျက်သောပညာရှိသူလည်းအတ္တဖြစ်ရ၏အဘာဂဘောစာကြမ်းတမ်းရိုင်းပြခြင်းမရှိသူလည်းအတ္တဖြစ်ရ၏ကုလေသူအိမ်သာအိမ်သူလူတို့၌အနန္